Fáilte Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic 8 Cúrsaí Oibre. Level A1 Topic 8 Work Matters. Level A1 Topic 8 Rannóg cad a dhéanam ag díristeach Léitheoireacht. Level A1 Topic 8 Section 9 What do I do? Focusing on reading. Rannóg cad a dhéanam le múna Cúrsaí a dhéanamh foist Theastas Eorpach agus chníolacha Oibre. So describing jobs, work status and work conditions. Beag bhuíoch cad a dhéanam uait den gníomhaíocht. You'll need a handout. What do I do for this activity? The link to the handouts and notes are in the description box below. Cad a dhéanam. What do I do? Tá liste de poist éagsúla chlé, agus tá Cúrsaí na poist sin yes. There's a list of different jobs on the left, and there's a description of the jobs, those jobs on the right. Matcháil an post cuí leis an Cúrsaí ceart. Match the appropriate job with the correct description. Scríomh an litir chuí in aice leis an bhreagra ceart. Write the appropriate letter beside the correct answer. Lay an liste den a foist éagsúla dús. Read the list of different jobs first. An sin lay gach Cúrsaí amach os ord, agus an sin matcháil iad le chéile. Then read each description out loud, then match them together. Agus shahid na poist. Banaltra, Rúni, Mecneor, Fermior, Tógálaí, Cúntóir Seapa. Lay an liste amach os ord. Agus inis leithéid amach gach Cúrsaí ceann ceann. Oibríonn in ifig ón na 9 go dtí 5 gach lá. Tá scileanna ríomhaireachta agam. And now your turn. Oibríonn an muid faoin air go minic. Bíonn sé deachar nuair a bhíonn an aimsir go dona. Uaireanta, bíonn ag obair san oíche agus uaireanta I rith an lé. Is mála an bheith ag obair le daoine, tá an tospidéal an mhuar. So the first one, A, I work in an office from 9 to 5 every day. I have computer skills. B, Oibríonn an muid faoin air go minic. I work outside often, or I often work outside. Bíonn sé deachar nuair a bhíonn an aimsir go dona. It's hard when the weather is bad. C, uaireanta, bíonn ag obair san oíche agus uaireanta an rith an lé. Sometimes I work at night and sometimes during the day. Is mála a bheith ag obair le daoine. I like working with people. Tá an tospidéal an mhuar. The hospital is very big. D. Bíonn I mo cheasamh an lá fad. Is mála an búla leis na customary agus a bheith ag caint leo. Is brá liom córanna agus a bheith ag tmáint. Bíonn salach tar éis mo chuid Oibre gach lá. F. Is mála an cónaí faoin tua. Bíonn ag obair gach lá sa teachtain. And D. Bíonn mo cheasamh an lá fad. I'm standing all day. Is mála an búla leis na customary.
agus a bheith caintlo. I like meeting the customers and talking with them. E is bráil am córanna agus bheith tmont. I like cars and to be driving. Bím salach tar éis mo chuid Oibre gach lá. I'm dirty after my work every day. F is málam cónaí faoin tua. I like living in the country. Bí me gobar gach lá sa teachtain. I am working every day of the week. Agus inis na freagraí. Bánaltra, C, uaireanta bí me gobar sa níthe, agus uaireanta I rithim lé. Is málam bheith gobar le daoine, tá an taspedéil an mhór. Rúnaí, A. Oibre minifig ón a ní go dtí a cúig gach lá. Tá scileann ó ríomhaireachta agam. Meicneoir, E. Is bráil am córanna agus bheith tmont. Bím salach tar éis mo chuid Oibre gach lá. An feirmeoir, F. Is málam cónaí faoin tua. Bí me gobar gach lá sa teachtain. Tógálaí, a builder. Oibream a mu faoin air go minic. Bíonn sé deachar nuair a bhíonn an aimsir go dona. Cúntóir siopa, D. Bíam am a cheasamh an lá ar fad. Is málam búla leis na customary agus a bheith caintlo. Rannóg post nach bhfuil ar an lista. Choose a job that is not on the list. Scríomh amach cúrsaí ar an bust sin. Write out a description of that job. Lay an cúrsaí seo amach os ord. Then read that description out loud. Agus sin deire le Rannóg ní cad a dhéanam, and that's the end of section 9. What do I do? Cúrsaí a dhéanamh ar fuist, ar Theastas Eorpach agus ar chinílacha Oibre. Describing jobs, work status, and work conditions. Tá na nótaí agus bilóga Oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.